Sveiki, mano vardas Aurimas Bakšys, aš esu Long Beach, Kalifornijoje, ką tik užbaigiau pirmą etapą Formula Drift Series ir apsidžiaugęs, kad galiu pranešti, atvyksiu į Lietuvą birželio mėnesį dalyvauti Rytų Europos driftingo čempionate. Hey, my name is Odi, also known as Aurimas Bakšys. Just finished up the first round of Formula Drift here at Long Beach, and I'm excited to announce that I'm going to Lithuania to participate in the Eastern European Drift Championship in June. So I'll see you guys out there.